50 50 50 50 एक ही लगे एक ही हेलो काका थोड़ा और बात करो पहले एक बार पूछ लें किसी भाई तो अबे नाइस çok bozor. अगर जाओ अभी करवाते हैं Yagon riksha uçaktan dedi. İzdihami riksha o signal. Bozoras. Dinas Hindustan. Umoyun Tom. How much? 50. How much? 200? 50, 50. 100 خب 200 از 200 روپیا میخواد ببینید خارجی نرخ اولوتی به من گفتن که روبالدم روسی کمتر سلامتیش خوب نشد خب ما رو ترک کرد و من کردم تنها عازم مرکز همایون شده شدم خب حقارت نکنید بچه‌ها خب خیلی باید گرم است خب هر گونه بوی بعد تمام دوستی منم دارم میگم در تمام چی میاندازم همین خاطر بعضی بوی بعدی تمام بوی بعدی روغن است صدای منو داره یا نه البته در این شلوغی صدای من شنیدن مشکل است من همین با اسمی خودمون طلقه خلاص شدم Yeah.
خب कम लग जाएगा हमें फायदा हो जाएगा और बताओ 뭐요? 바로 다른 뭐 Sir. Get it? What? خب البته توزن است و میتونه یک ریکشای دیگر خریدیم با مبلغی 30 روپیه اگر با دعوا نکنه زیاد برای زیاد دادن دعوا نکنه اگر خب در نزدیکی نظام‌الدین بستی است. نظام‌الدین بستی همین طرف است. همین طرف که میبینید ما آمدن آورد کردیم در گوره همین خسروی دیلاری اگر تا وقت شود ما نصیب بشه بعدا همینجا ما دیدن می‌کنیم. خب هم قبلا پیش در طرف پیش است همین باشه
як мақбараи дигарам гузаштем, гуфтем ки ягон аст ки ҳамон ҳамин бошад ҳумоюн This Humayun. Humayun? कभी नहीं बात ही खत्म Thank you. डेली यात्रा की दादा खरीदी डेली यात्रा जयपुर Faruk. So, 45 minutes before close all monuments. خب تو پید از میپرسن که چند پلاس خب 600 روپیه است برای خب خارجی ها اینجا ticket is free for up to 14 تو 14 ساله خود آزاد است یعنی بدون درآمد است از 14 ساله بلوش خب بود طرز پروژه سعی کرد در داخل مرکز خوندن یگان وقت ناراض برای رسوم کنید ticket one Yes, 100 rupees. yes sir. Now خب ما تیکت اینا گرفتیم با باز مایدک نپلا خب جای توزر هم دارد ما گفتن نمیتونیم که توزر نیست مثلا متروش و درجه اولی است This is 400. This is 400 rupees. okay sir خب با خب баъзан хеле мавҷгӯ мешавад баъзан ягон кас менависад садои маро доред ё надоред
ҳаво дар ниҳояти гармӣ аст. ҳудудан як 40 дақиқа шояд 40 дараҷа шояд гарм бошад. ҳолчи ки мо дар метро будем нигоҳ кардам 37 дараҷа гарм буд, агар хато накунам. хуб барои одами рӯзадор албатта ин гарм аст. хоб тоқат фарсо аст. ба ҳар ҳол мумкин аст ки зиндагӣ кард. хоб намуд. अभी नहीं बाहर नहीं कब अरे बाहर गर्म हो जाएगा хоб бародарон, ман мумкин қад мекунам наворро ва баъзе наворҳо барои шумо хоб мо расидем ба марқад, ба марқади ҳимоюн. айни ҳол ман қатъ мекунам навори баъдиро. хай насиб бошад баъди навор шумо. So would you like a guide, sir? Tour guide? на Enjoy the history, sir.